Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ishki yuyita charinaka tukuykunapaq risishkami kan. Rikunchikmi ya Diospak shimi Bibliapika Job runa, Abraham runa, Moisés runa, David, Elías, Gedeón, Juan Bautista, Pedro, shuktijkunapish ishki yuyita charirkakunami. Kayka mancharipaq shinami, shinapish rikuchinmi, kikin ñuka ishki yuyita charishkata, shinallatij ya Dios ñukanchikwanpish trabaja y tukushkata. Shamu paso limanalla, huyag Dios bendiciachun, paki kikinkona chaskishkamanta, acompañashkamanta,
Yadiuspakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaq. Kay uyarikunapika rikushpa yachashpa shamunchikmi. Apu Jesuska Diospakshimita willashpa chinllatik yuyita hapina parlukunawanmi yachachikkarka. Shinapish ashtawan maybalik parlanakuykunata kacharirkami shukwan rimashpa. Kunanka rikushunmi ñukanchik ishki yuyita charishkamantaka imatatik riman imatatik yachachin. Ñukanchik tandanakushka krikkunapaq kawsaymanta rimashpaka kanllapi kaqkunapaq iglesiapi mana kaqkunapaqka imapishik ashtawan ishki yuyita hawalla charina kan paykunapaqka. Mana kashpaka wakinpi kikinpaq kawsaypi ishki yuywan makanakushkankichu. Imapitik ashtawan sinchita kay ishki yuywanka makanakushkanki kikinpaq kawsaypi. Imakunatik kikintaka ayudarka chayshina punllakunamanta llukshichun. Shinallatak chay punllakunataka imashinataq aparkanki. Wakinpika kikinka ishki yuyita charishkankichu. Ishki yuyita charinaka tukuykunapaq riksishka yachashkami kan. Tukuy gentikunallatakmi ishki yuyitaka charishkanchik apashkanchik. Imashinami inti punllanta llukshin chayshinallatakmi ñukanchik kawsaypika ishki yuyitaka charishkanchik. Diospakshimi Bibliapika parlakun rikuchikunmi imashina qarikuna ishki yuyita charirkakuna mana krishun nirkakuna. Job runamanta parlaytukunchik, Abraham runamanta rimaytukunchik, Moisés, David, Elías, Gedeón, Juan Bautista, Apóstol Pedro mana krishun nirkakuna. Ishki yuyita paykunapis charirkakuna. Tukuy kaykunata rikushpaka ñukanchikpaqka mancharina shinami kan. Imashina Diospakshimi Bibliapi allinishka runakuna ishki yuyita charishkata mana krishun nishkata. Yuyarinkichu kikin ashtawan mayjinkunata chay listapi churaytukunchik. Imatatik kayka nishanikun kikinman ñukamanka ashtawanka rimakunmi. Ñukanchik kikin kawsaypi mana krishun nishkamanta imatatik yuyachin imatatik yachachin. Shinallatik Dioska ñukanchik ishki yuykunata charikpi ñukanchik mana krishun nikpipish Dios kikinta ñukata ukupay tukushkata yachachi tukushkata. Chaypaqka rizashun Diospakshimi San Juan 20:19 manta 29 kamami rimakun Tomás runa mana krishkamanta. Rimakunmi kay hatun yuypika Jesuska paypaq yachakuqkunamanmi rikurishka. Semana kallari domingo punlla ña tutayakuytaka yachakuqkunaka judiokunata manchashpami tandanakushpa punguta alli wichkarishpa tiyakurkakuna. Chashna tiyakuqpi Jesus shamushpa paykunapaq chawpipish yarishpaka ama manchaychikchu nirkami. Chashna nishpa paypaq makikunatapish kustillas kingritapish rikuchikpimi yachakuqkunaka apunchik Jesusta rikushpa yallitik kushikurkakuna. Jesuska kutinllatakmi paykunataka ama manchaychikchu. Imashinami yaya ñukata kacharka chashnallatakmi kankunatapish kachani nirkami. Chashna nishpa paykunata fukushpaka kashnami nirka. Huchayillak espirituta chaskichik. Kunanka kankuna paypaq huchakunata perdonaqpika paykuna perdonashkami kanga. Kankuna paypaq huchakunata mana perdonaqpika payka mana perdonashkachu kanga nirkami. Tomaska Jesus kawsarishkata mana krisha nishkachu. Ishki wacharishka Tomaska kay shuk yachakuqkunaman Jesus rikurikpika mana paykunawan karkachu. Paypis chunga ishki purallatakmi karka. Chaymantami kay shuk yachakuqkunaka paymanka apunchik Jesus tamari rikushkanchik nishpa willarkakuna. Chashna nikpimi Tomaska paypaq makikunapi clavo hutkushkata costillas kingripi chugritami rikushanini. Chayta mana rikushpa chay chugrikunapi ñuka dedota mana churashpaka manatej krishachu nirkami. Pusaq punllakuna hipami yachakuqkunaka Tomásdekllatak wasi ukupi alli wichkarishpa tiyakurkakuna. Chay kutinpish Jesuska yaykushpa paykunapaq chawpipish yarishpami ama manchaychikchu nirka. Chay hipami Tomastaka ñuka makita rikuy, kaypi kambaq dedota churay, ñuka costillaspi kambaq dedota sati. Kri, ama mana krishpa purichu nirkami. Chashna nikpimi Tomaska ñuka amo ñuka Dios nirka. Shina nikpi Jesuska Tomaskanka ñukata rikushkallamantamari kringi. Mana rikushpapish krikkunaka kushikshakunami nirkami. Mana krina ishki yuyita charinaka tukuykunapaqmi kashka. Tukuykunallatikmi chayta charishkanchik may punllakunapika. Shinapish kunanka rikushunmi imashina kikin ñuka chaymanta lluqshina kashkata. Kaytami ñukanchikmanka yachachin apunchik Jesucristo Tomás runawan rimashpa parlashpa. Ashtawan kay hawa rikushpa yachashpa katingapaqka rikushun San Marcos capítulo 9 verso 21-25 kama. Chashna tukushka kañachu unay nishpa wambrapaq yayata Jesus tapuqpika kashnami nirka. Wawa pachamantami kashna tukun. Achka kutinmi wañuchisha nishpa ninapi yakupi shitanja. Kunan kikin imashatapsh ruri tukushpaka ñukanchikta llakishpa allichipayari nirkami. Shina nikpimi Jesuska
maytatik ruri tukushpaka ninkiyari, pipish krikpika tukuy imapshi rurarinllami nirkami. Chashna ninkami wamrapak yayaka, ari krinimari, ashtawan alli krina yuyita kuy nishpa kaparirka. Gentikuna yalliti hundarimukta rikushpami, Jesuska chay mapa espiritutaka ñukami mandani, upayachik, mana uyakta rurak espiritu, paymanta lluksi, pakta kutinpaypi yaykungiman nirkami. Kay wamrapak yayaka, ari krinimari, ashtawan alli krina yuyita kuy nishpaka, imatasi nishanikurka. Kikinpish ñukapish kay punllakunapika, ministinchikmi krinata shunkumanta Diospi. Achka kutin mana krinchik, achka kutin ishkiyuymi shamun kikinpak ñukapak. Imashinami Tomás runapak ishkiyuy tiyarka, rikushatik nirka, kay shukkuna willakpi mana krirka. Chasnallatakmi kay supayapishka wawapak yayapish, Jesuspakman huchuyarka, allichi tukushpaka allichipay nirka. Chasnallatakmi kay supayapishka wawapak yayapish shamurka, ishkiyuyaywan, mana shunkumanta krishpa, Jesus alliyachina kashkata. Kutin Jesuswan tupashpa, Jesus rimashkata uyashpaka, ashtawanpish ninmi, krinimi, ayudawi ñuka shunkumanta krishpa katingapak nirkami. Imatatik kaypika ñukanchikman yachachin, ashita parlashkawan chay ishkiyuyta sakirka, shunkumanta krita kallarirka apunchik Jesucristopi, y pay alliyachirka rikuytukunchik chashna shunkumanta krikpika. Chasnallatikmi ñukanchikpish chay ishkiyuyta charishpa, mana krishun nishpaka, krinimi, ayudawi ñuka shunkumanta kringapak nishpa mañana kanchik. Rikunchik Santiago capítulo 1 verso 5 manta 8 kama kaytanin. Mayjan kankuna, yachay illak kashpaka, Tayta Diosta mañichiklla, payka, tukuykunaman mana mitzaklla, mana rimarishpalla, kashkamantaka, achkata kungallami. Diosta mañashpaka, chaychu kunga mana kunga, ama yuyashpalla, kunatak kashkata krishpa mañaychik. Kungachu manachu kunga yuyashpa mañajka, wayrawan hatun kucha kayman chayman, kuyukukshinallami. Mayjanpish chashna ishki yuyiwan mañajka, mandak Diospak makimantaka imallatapis chaskinataka ama yuyachun. Chashna ishki yuyi runaka tukuy kawsaypi imata mana paktangachu. Ishki yuyiwanka ñukanchikka mana huchuyanachu kanchik Diospakmanka. Chaychu kunga mana kunga nishpaka mana mañanachu kanchik. Ashtawanka kayka kikinpak ñukapakka shuk peligro anchata llakichikmi kan, ishki yuyita charina mana krinaka. Ashtawanpish kikin ñuka Diosta mañashun, pay alli yachaytakuchun. Chinallatik payta mañashpaka shunkumanta krishpa ñukanchikka mañana kanchik. Krishpami mañana kanchik, chaytami ñukanchikka yachana entendina kanchik. Kallaripika rimakunchikmi Tomás runa mana krisha nishkamanta. Mana rikushpa, mana ñuka deduantik, tupashpaka mana krishachu nirka. Jesucristomi nirka, ashtawanpish gentikunaka kushimi kannin, mana rikushpapish krishpa kawsaqkunaka. Chaymanmi kikinta ñukata convida. Kutinkatikpika rikunchikmi kay supayhapishka wawapak yaya ishkiyuywan shamushkata. Allichisha nishpaka allichipay, pudishpaka allichipay nishpa mana shunkumanta krishpa shamun Jesus alliyachina kashkata. Chaypuasha Jesus rimakpimi paykanin ari krinimi. Ñuka krinapi ashtawan sinchiyachi, ashtawan alli krik kashanini ayudapi nishpa mañarka. Kutinchinallatak Santiago capítulo 1 pika rimakun Diosmanta alliyachita chaski tukushkata, mañay tukushkata pay yachachichun ñukanchiktaka shunkumanta kringapak. Chinallatik rimakunmi ñukanchikka chaychu kunga mana kunga chaskishunchu manachu chaskishun nishpaka chay ishki yuywanka mana mañana kashkata. Ashtawanka Dios kutichina kashkata krishpa shunkumanta mañana kanchik paypakman huchuyana kanchik. Chinallatik rikuchinpishmi ñukanchikpakka anchata llakichik kay tukun, mana shunkumanta Cristo Jesuspakman huchuyashpa payta mana mañashpaka. Ishki yuyi runaka tukuy kawsaypi imata mana paktangachunin. Chaymanta ñukanchikka mañana kanchik alli yachayta Diosmanta, chinallatik Diosati ñukanchikta yachachichun ashtawan alli shunkumanta krikkuna kankapak. Y chashna ashtawan allikunata paktashpa katitukunkapak, kawsaytukunkapak krishpa. Chinallatik kikin ñuka shuktikkunata ayudanami kanchik, shuktikkunata yachachinami kanchik, paykunapish shunkumanta krishpa kawsachunkuna. Romanos 14:1 manta 4 kama riman irkikuna llashachikuqkunataka sinchikuna apaychik nishpa. Ña uni wata krikkuna kashpa ñukanchikka makitakuna kanchik, ayudana kanchik kunanlla kallarikuqkunata, mana krishunniqkunata, ishkiyuyta chariqkunata, paykunata ayudana kanchik. Paykuna imata atichikuqpika chaypimi kana kanchik ayudankapak makitakunkapak. Manarak sinchikrikta chaskishpaka ama kayta chayta tapushpa fianakuypi yaykunkichikchu. Mayjankunaka
sinchikrikuna kashkamantaka imatapis mikunllami. Kutin manaraq sinchikrikkunaka granukunallatami mikunkuna. Imatapis mikuklla krikka wakin mikunata harkariktaka ama phiñachun. Shinallatak wakin mikunata harkarikpish imatapis mikuktaka Tayta Dios chasna chaskishkamanta ama mana allinishpa rimachun. Kanka imanishpatak shuktakpa runataka mana allinishpa rimanki. Pay alli purikpi mana kashpaka urmakpipish paypak amutakchari rikunga. Pay sinchita purichunka tukuyta ruytukuq kashkamantaka apunchi Jesusmi sinchiachishpa pushanga. Shinallatak Judas 22pi rikushun. Mayjankuna mana tukuy shunguwan katikukpika alli kringakama yachachichik. Kaymi kikinpak ñukapak ruri. Kikin sinchikirkashpa, kikin ña alli sinchita purikushpaka, kunanlla kallarikuqkunata, manari alli sinchikunata, kunanlla ya Diospak ñanpi yaykuqkuna, kunanlla ya Diospak shimimanta yachakuqkunataka yachachinami kanchik, ayudanami kanchik. Kay versukunapi rimakun ñukanchik imashinatik paykunata ayuditukunchik. Imashinatik ñukanchikka paykunapak ishki yuyaypi, paykunapak mana krishun nishkapika kutichina kanchik. Imashinatik paykunataka ayudana kanchik. Musullakunaka, irkillakunaka ishki yuyaywan samuytukun. Mana kriytukunkuna, musparishka shina kay tukunkuna krinapi rimashpa. Chaypimi kikin ñuka sinchikrikkunaka, ña alli purikuqkunaka makitakunaka kanchik, ayudana kanchik, yachachina kanchik. Chaytami rimakun ya Diospak shimipi. Shinallatik rikushun Apóstol Pablo mi riman yachachin kay 1 Corintios capítulo 13, 9 pika kunanka ashalla yachaytami charinchik. Dios ima nishkatapish ashallata yachashkamanta ashallatami willanchik. Kay mundo kay pachapika tukuy yachayta mana paktashunchu. Tukuytatikka mana yachaytukunchikchu kay mundo kay pachapika ashallatami yachanchik. Chi asha yachashkatami ñukanchikka shuktikunaman parlana willana yachakchachina kanchik. Shinallatak Deuteronomio 29:29 pipish rimakunmi nishpa ñukanchikman mana willashka pakalla tiyaqkunataka ñukanchikta mandak Diosllami yachan. Ashtawanpish ñukanchikpish ñukanchik wawakunapish tukuy kawsaypi paktachishpa kawsachunmi kay killkapi tiyakuq mandashkakunataka kurka. Kikin ñuka charinchik ya Diospak shimi. Y chay mandashkakunataka ñukanchikka paktachina, ñukanchikka kazunami kanchik. Mana ministinchikchu ashtawan imakunata yachanata, imakunata mashkanata. Paktami kan ya Diospak shimika kikin ñuka yachachun, kikin ñuka ministishkaka tukuy paktami kan. Y chaykunata ñukanchikka ashtawanpish kazushpa paktachishpami kawsana kanchik. Tukuripika San Lucas 8:17 nin mayjampish lamparata hapichishpaka mana manga ukupi, mana kashpaka kawitu ukupi churangapaklla hapichinchu. Ashtawanpish wasimun yaykuqkuna achikllapi kachunmi lampara tiyanapi churan. Chaypika ima mana pakalla sakirinchu. Tukuy imapish tukuykuna rikunallami tukun. Chashnakaqpika ima yuyaywan uyakushkata yuyarichik. Piman kashpapish charinwanmari ashtawankunga. Mayjampish mana chariktaka pay charinimi yuyakushkallatapish kichungamari nirkami. Imashinatik kay versokunaka kikinman ñukaman rikuchin entendichin. Ashtawan ishki yuyaymanta, ashtawan mana krina hawaka imatatik riman, imatatik kikinman ñukaman riman. Rimakunmi kikin ñuka ashtawan shungumanta krinamun chayanakashkata. Pakta willashkatami charinchik ya Diospak shimipi. Y chaykunatami ñukanchikka rikushpa yachashpaka kazushpa krishpa shungumanta katinakanchik ñukanchikta mandak ñukanchikta kishpichik Jesucristota. Kay yachaykunapimi rikushpa shamushkanchik tukuy evangeliopika Jesucristoka Diospak shimita willashkawan yuyta hapina parlokunawan yachachik kashkata. Shinallatak rikushkanchikmi shukwanpish balik parlaykunata apunchik Jesucristo charishkata entendichingapak ya Diospi kashkata. Kunanka Tomás runawan parlashkata rikushun. Tomás runapish apunchik Jesucristo kayashkami kan. Payka allichirishkami karka, listomi karka, chaymantami apunchik Jesucristo chay watakunapi kashka karka. Shinapish rikuytukunchik tukuripika mana krishkata, tukuripika ishki yuyta charishkatami rikuytukunchik. Kaytami rikuytukunchik apunchik Jesucristo Tomás runawan rimashpa parlashkapi. Chinashpaka ama kungarishun. Tomás runaka kayashkami karka. Jesucristo mi kayarka paypak yachakuqkuna pura kachun. Chaskishpa kutin Tomás runaka payta katirka. Jesucristo ankarka chay watakunapi. Kallaripika shungumanta krishpa mi katishka kanga. Mana ishki yuytishkachu. Shinapish tukuripika rikuytukunchik ishki yuyi shamurka. Tomás runaka mana karkaka maypi kana kashkapi. Chaytami rikuytukunchik. Kallaripika espiritualpi rimashpa maypi kana kashkapi mana kashkata.
payka espiritualpika wiñarina karka, sinchiyana karka. Chinallatik rikunchik katikpika físicamente maypi tikana karka. Kay shuk yachakuqkunawan chaypi shuyakuna karka. Jesucristo nishkami karka ñuka shamushami ñawpaychik nirka Jerusalenman. Shinapish Tomás runaka mana chaypi karka kay shuk yachakuqkunawan. Rikuytukunchik apanakuykunapi rimashpapish payka mana maypi kana kashkapi kana karka apanakuypi rimashpapish. Social partipipish maypi kana kashkapi mana karkachu. Chashnakakpika rikuytukunchikmi Tomás runaka shuk mana alli lugarpi kashkata. Chashnakakpipish rikushun Jesus imashina kutichishkata Tomás runaman. Rikunchik Jesuska mashkagrirkami nitukunchik Tomasta. Kikin ñuka mana krishpa, kikin ñuka maytik shukti lugarkunapi kay tukunchikchari. Shukti may lugarkunapi mashkakunchikchari, mayman rirkanchikchari. Jesuska ñukanchikta mashkanamun shamun. Maypi ñukanchik kashkapimi tarinamun shamunga. Espiritualpi rimashpa, físicamente rimashpa, apanakuypi rimashpa, chinallatik social partipi rimashpapish. Katikpika kayachayta rikuytukunchik. Jesucristoka allitik rikuchirka. Tomásmi nishka karka, ñuka ñawiwan mana rikushpa, ñuka deduta chukripi mana churashpa satishpaka mana krishachu nirka. Jesucristo paytik shamurka, rikuchirka nirka, Tomás rikuy, Tomás kri, ama kanka mana krichu nishpa nirka, kampak deduta ñuka chukripi churay nishpa nirka. Rikunchik Jesucristoka chay seguridadta mikun, kikin ñuka mana krinchikchari, kikin ñuka ishkiwiyun kawsakunchikchari. Jesusmi shamunga kikinman ñukaman kashkata rikuchinkapaj. Chinallatak apunchik Jesucristoka Tomasta kakayarkami ashtawan alliman. Chaypakmi convidarka, chaypakmi kayarka. Chaymantami nirka ima nishpatik kanka mana krirkangi, mana rikushpapish krikkunaka kushimi kankuna nirka. Nirka chinallatak kanka ñukata rikushpallami kringi, mana chashnallachu kanka krina kangi, mana rikushpapish kanka krikmi kana kangi y chashnami ashtawan allikunata paktangi, chashnami ashtawan allikunata charingi kikinpak kawsaypi nirkami. Chinashpaka kay yachaykunatami rikuytukunchik, apunchik Jesucristo yachachirka Tomás runaman. Ishki kakpipish paytik shamushpami chay seguridadta kurka. Chinallatik rikuchirkami krinapika ashtawan allikuna tiyashkata kikinpak ñukapaj. Imashinatik ñukanchikka entenditukunchik Tomás mana krisha nishkataka. Ñanishkashina Jesuspaj yachakuqmi karka. Jesusmi kayashka karka. Paypish krishpami Jesuswan purikushka karka. Tomaska mana karkachu shuk mana krig. Mana karkachu shuk sinchi rumishungu runa. Mana karkachu shuk hariyaq mana kazuq runa. Katikpika rikuytukunchik Tomás runaka mana krichikurka, mana umakurka, kashkatatik rikuchikurka. Paymi chay ishkiwiyta charirka. Mana pakakurka, mana llullakurka. Tomás ishkiwiyta charishkawanka Jesusmi allita rurarka. Dioska kikinmanta sustarinmi. Chinallatik payka ayudana munaytami charin. Ishkiwiyta charinaka kikinta ñukata pushaytukunmi ashtawan sinchi krinata charitukunaman. Chinallatak chay ishkiwillatik kikinta ñukataka apaytukunmi ñukanchik krinapi ashtawan irkiyanaman urmanaman. Chaymantami ya Diosta mañana kanchik ñukanchikman fuerzata kuchun. Ashtawan sinchiyashpa uñarishpa katingapak shungumanta krishpa katingapak ya Diospi. Alli yachayta kuy nishpa mañana kanchik. Tukuymanta yallika kikinpish ñukapish tapurinami kanchik. Imamantatik krina kani. Jesucristomi kripaklla kan. Kikin ñuka shunguta churaytukunchik Jesucristopi. Payka mana krichingachu, payka mana umangachu. Apunchik Jesucristoka mana mañanchu, tukuyta pay hawa ñukanchik entendichun yachachun. Ashtawanpish payka ninmi ñukallapi kri. Paypi krishpa katishun, paypi krishpa kawsashun. Shinakakpika tukuy shunguwan krishpa katishun. Mana tukuyta entendishpapish krishpa katishun. Paymi kikinta ñukata ayudanga. Shuktikkuna chashna ishkiyuwiyun kakpi, shuktikkuna mana krishunikupipish kikin ñuka ayudashpa katishun, rikuchishpa katishun, Cristo Jesuska mana prita krichishkachu, Cristo Jesuska pita mana umashkachu. Chaymanta ñukanchikka paypi shungumanta kritukunchikmi, paymi ñukanchikta ayudanga. Sinchi punllakunata chimbapurakunkichari, ishkiyuwikunawan makanakukunkichari, shinakakpipish yuwipichari, ishkiyuwika tukikunapakmi shamun, mana krinaka tukikunapakmi shamun wakin punllakunapi. Yuyaringi, ishkiyuwi, mana krinaka tukuy hintikuna riksishkami. Imashinami inti punllanta llukshin, chayshina llatikmi shamun nitukunchik ñukanchik kawsaymanka ishkiyuwikuna mana krinaka wakin punllakunapika. Shinakakpipish kikin ñuka Jesucristo kayta nishkata amatik kungarishun. Mana rikushpapish krikkunaka kushikunkunami nin. Chaymanta kikinpish ñukapish krishpa katishun, manarik rikushpa, manarik paktashpapish krishun pay ñukanchikta ayudana kashkata.
Mana krinataka Jesucristopa ayudawan mishashpa katingapaj, chaypak randika espiritualpi wiñarishpa sinchiyashpa katingapaj, ñukanchik krinapipish ashtawan sinchiyashpa katingapaj. Kishpichik Jesucristoka Tomás maypi kashkaman chayarka. Payka ishkiwiyun karka, chayman chayarka, payta mashkagrirka. Maypitik kikinka ministinki, kikinta mashkanamun shamuchun. Imapitik kikinka allitik kashaninki. Tiyanchu kikinpaj kawsaypi mushukyana shuktiyana, kanpak ishkiwita sakishpa, shungumanta krishpa katingapaj kawsankapaj. Ñukanchikta kishpichik, ñukanchikta mandak apu Jesús. Uyashkanchikmi Tomás runamanta parlashkata, paypak ishkiwikunamanta. Shinapish achkatami pagininchik kushikunchikmi, imashina ñukanchikta animachishkamanta. Ñukanchikka imapi mana pandarikuna mana kaytukunchikchu ñukanchik krinapi. Shinapish rikuchishkankimi, ishkiyuita charikpi, ñukanchik mana krikpipish, ñukanchiktaka mana ladomu churashkankichu. Ashtawanpish rikuchishkankimi, kanpi shunkuta churay tukushkata. Kantikmi shamushkanki mashkanamun, ñukanchikta animachinkapaj, ñukanchikman rikuchinkapaj, kanpi krishpa katina kashkata. Shinallatik ñukanchik ishkiwikunapika kanmi seguridadta kushkanki, kanpi shunkuta churay tukushkatami rikuchishkanki. Kunan ñukanchik maypi kashkapi mashkanamun shamupaylla, mana ñukanchik maypi kana kashkapi, pagi kanpak hatun huymanta, llakik shunku kashkamanta, entendik kashkamanta, shinallatik ñukanchik michik kashkamanta, Jesuspak shutipi chashnakachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.